abuja comedian so eja dem enkofukuo bi afro mu ho team legal wife just say omu kura marriage certificate and every day bia no omu posti na omu yes say no omu ye dede na emu no ana mema no abedi nkomo afa ho beba on chire bonu a chire wa adwe amame ewo comment section aha Penyah block media meso say ni die mo oba like video no that my boss subscribe button so na click notification calculators update number chire wa adwe de amame ewo comment section meso so oba so no wa share for so anya bi ahwe now to for Facebook ya create Facebook page no Penyah block media an ya sa append fake page no link no ewo comment section this particular video the comment section no ya pin fake page no link no ewo ho no but so never Facebook never follow ye na be part of the family across all social media handles edin no Penyah block media follow ye ye stay connected. Let's go to the story. Ebusia obakaya ever since Daady Lumba ewu ye no aye no 1 week area na tey say na yere madba ko yase wa eframona ne aba na oba ye no ne bonwo so ohwe ayere nhyehyɛ ni adade ekwa ase ye pese yi ni firi kurani ni mu ara say na ye modo ye de madam odobro ni e na be hye ho na obeyekuna eno e na ode abufuo ni wa homete e de asem ekọ court but uko media ne so a we just bibi abaye trend engofu ya kuma boy from team legal wife omu chere say omu kura marriage certificate na uko TikTok the kind of videos omu ye no just ebi kura ebufu me ba ha se me be ka cho se kwase abu nti krata we oba pebi wate pebi krata we o ware be ma bi no ye na adwene se krata we o ma wo bi a adwen boni gina na adwene kwase abu nti enkane no na nkenye sa netie betenne esanse nipa ne yabeye nipa bone na kwase abuo ni asisie ahye ema ne mema ye nyina yakoma mu manti uni obi tu aware akwantu ohu anamon a misro krata we pebi be ma ne ye na dwene se krata we o ma wo bia oba tina oba bi na di usuja emfaso wo so dansa wo de pressure ne desperation be kwa aware a obekwa ye nkruntu nyuma ye de obetete ateche e de watete adwumafi no eho ye fa ne ya wo wasi abonten se umfata fie ho enti kwase abuo eni adidija eni obreguo nti daachi asem nti mpanyinifo se ena ye dokoto kodu a ye jam ne ho no nti daachi asem nti sakrata we o ware a bo modea ne pebi meme de baby amakoyi baby amede e sha amako ela di huma ware fo bobo krata we pebi o o de tena ho ye fie de kakra bi no kre e chena obeto samia krata we pebi pa wate baba ware for the what's in the came do ko de wo ba o ma na kwa akoye wo da mo akwa wo ama no set no wo bi da ho wo certificate ni bi green and white no wo bi do mpacho ni bi da ho a kan hu se wonye welded wife why what I say nti man no nye ode ana so wo bi do ana de ne so be wo o ma ne de ya wo half of the property ni mu maame green and white no ni bia we ni hwio ono ma no betena dan achi se duru ha se nyankopon boa me na se me hu me marriage certificate me hu chaache me se me kohoro ne kese na me de abo me living room na me nim se sa marriage certificate to me de eche ne te sa American passport ebi abufu chese omudu omani ato marriage certificate so ana ayo ba pebi tu honomo net ata omu nsa no chese in their mind no aware abeye se eyi bi a be ma ni ba be wu ajaw e ma adwene mu de be ma be wu aja no iti be ma be wu aja no de ya pade na be ma ne ye na ma ne mpe kwan bi so be ma ni wu a e ba be di ono no ba ne nsem e di bre bayi chese ohwe ha omu si kasa omu motive gina ne say aware na ya aware no e wo se mekunu wu jame at all cost 89 cents omu bo wu okura mu kunu no
Eti ne kunu be wu agya ne ma ne mpe ekwan bi so emfa ne kunu nsa nhye krata bi ase ne kunu wu a court ebetime gya na chi no court be gi ne kunu japade ama ono oba no. That is their consent, that is their mindset. But enu omotiri say aware akura no eye me ne be ma na akotena akobo bra e wo say me kire no odo che say enu nu omani so o make sure so okay mama nkire be ma no odo mama mu no mamre me ho ase e ma no enu nu omani si now che say in their mind no marriage certificate no ekura omu a court ebebo omu ho ban court ebedino omachi it is omu jimu aware na se kura na need a marriage certificate eso and na me busa mo say na e ma we mo no omu refi hakimi principle ana se metimi no watena se meyere na so mi do nyame magya pade agina no ba kokura no o mi din mu mewu mi wo achi bo nsira kwa o sika ni unko bi bank account ma I swear to you one hwe $1,000 kura wunya bi baby unko bi mi nua bi bank account mu no na billions of dollars egu na account mu mo refi principle we wo di agora be ka kire wo mo ma be ma no bro ho ase asoba ma be ma no mugi sa adwemfin no ye nkwase adwene munyi mfiri mutire mu na efa sansen we na ma re ka no ai na bosua mema ni bia be ka so kire so no ada na yere ebeye video a obey ni marriage certificate e dia ba be kire no sade na obe file divorce awale na obegu no eda me yere be ba social media ave show your marriage certificate jubilate about it say ono no legal wife no sadana na divorce process no ever started. You can have marriage certificate but ejapade one hwea unya bi. Marriage is about how to keep your man and yet how to left your man there say oba foforo na be take care of ukunu no. Ena munim say marriage kra no sexual intercourse a part and it is a ukunu ni wonda more than 2 years can unu say aware kra ni ho. Ena say wunim say wo saadi we wo marriage certificate enti ejapade nti na okita marriage certificate nti we dwane ejabema no say obema no bewu no wa ba beje ejapade a wan hwe abema no bewu no we kapra ya bomu tokurukura wunya se wo case bi tia abema na eda tama no otin kwamu no sa tam no na esise wo start wo divorce process na ejapade a wo ne na ye a mudin ti say akosi asewa Charles Kojo Fosu ewo so no normal chairman but enye ejapade a Charles Kojo Fosu nkwan din wo so ene yere be ma wo anu akose Germany no eno na nkofo bebre elake en nkofo bebre chese we Daady Lumba ejimifo nimdi oye anase Daady Lumba nimdi a ope enya mama klase court case ni be wie no ne Daady Lumba ejapade nyina wo odobru ni adin mu eno so be ne den enti sa asem we a omo a ayese bi sa ade ni bi eto a ya obi mu omo jubilate on social media me legal wife me illegal you are a legal wife but maybe you end up with nothing enti na ye wo kuro we mu a dada kedi ewi wo kuro we mu one number 6 in the womba ale bi lawyer fo bi ni mu a we omo hu say dada kedi ni hwe o etompan o churo ne ho a wonya hwe no ono de o man tumi ankwa hwehwe dada kedi legal wife say brana be ye kuna ko akosi asewa betumi aba be ye kuna na echi no kuna na no aye ni property and sometimes you know a lawyer for no should not go into people's family matter edi or time or year obi be bad that wo lawyer no sika na open wagie die wi but wo kwa wi a feedback a ebe wo sa abusua ni mu no sa ni mu na ebe ka abusua ni mu no emfi order and sometimes a lawyer for no said na mumu ntumi mfa mo abusuafo anase mu mfa mu kunu no mfa nkogina mbre nim se wo divorce no a wonim se divorce process no say nipa daje say nipa sika enko advice obi se wo na wo ye legal wife enti bra na me case na ma because of sika kakra wo benye edi enti no ye be sre ga na lawyer fo bebiri a omo eni tu ankrofo ejapade mu no sa niema no se omo benye bi edi enti no wo ye be ko akwa ahie omo abusuam na ya se won omo do me se mu omo ko ewie
afi onua ni onua de nye fine biom otan bi o say we maame na de me maame call court say onu no ye legal wife but Lumba moja nankasa wo ho no ma eye Lumba mba no ma ensis otan ba won tem afisi o mu ye miafo no me pamucho mo kita marriage certificate na mo show no app ne so me pa show mo nya adwuma bi amode koya na team marriage certificate for pa show mo nya adwuma bi amode koya any in country learn how to keep your man. Learn how to keep your man. Eni na ehia. Enya wadwen say ya hye kawa miensa enan enum mienu. Enti we legal wife no we ja okunu akotna baby. Obi so de sisi muden pa ebeje no. Na odobu ni mimi hu ni say antoto ni nyoma biye. All the same no on lose share. To those of you are more certificate no check your app no so yehu why you patch yehu why learn how to keep your husbands. Enu na ehia. Some of you don't respect your husbands. Mumu kunu all in the know say why you ho ade kotwem pena kwa say what I say enu na ehia etim eno obi emu ni kunu say Pentecost ni pa mi pie na ni kunu sinima krachi ni pa o sinima si ni foma o she na eto foma no be ma na o si ni ye fa ne nya hwe o ti Pentecost de me ma ko Pentecost ni bi na mejai emu ni ebo me so o sheka watu ni kunu pema oba na ni kunu kasa so wonya akola bi na oni ni kasa enti team legal wife way team legal wife for learn how to keep your men, your husbands. Learn how to protect them. Any ne here. Why? Any ne here. I'm just when you bro up you should the obe can be a say oh yes I check. Say me yes I chico. Say me men chico. Say me half chico. Say me den you full chico den you. Me I don't care. Odobro ne nyo no kwa na oni obi kunu awo wiase we mu. Na lady na okọ to na ne mumma se me de na ohye Christian Dioban ebonitis na was wa poison if I were odobro ni a after a see Lumba me de obekọ court. Nwakọ yi ma no be bia ohun se ode poison egu ne duane mama na di no. No be prove. Se mu bi mu kasa mu ndwene. Mu fite na mu kasa. Lady na okọ to ne no ka se odobro ni e poison papa na papa ni wuye no. Many odobu ni see papa ni wi a me do wa kogina court na all the evidence e che say me di poison go mu na ba na wa nya evidence na obi hu bebi am obekọ akoda munim no enu ama mu jejina NST no say for sina in chain ma you don't even know her munim no bebi a hwehwe wani mu na mutimi yese mu jam odwuma ho mu fie mu jam mu no boy Sha me ka asembu api so akire mo ma mo tete life na mu di odobro ni atem no mu di odobro ni atem nti obi kun ni mu da obi kun ni mo na da se obi kun di wuda ala se obi kun no wa dada ala wuja so na wudi ga na atem yakop obetwia wo kase se da onwuma tie obi si na afuna agije se bolis ga na oje oro ba afun asemuntia odobro ni asemuntia ana dua bi humile edi natam se na front jesa bolis na oni Lumba na mo no wo ka sa asem de kire no Lumba de ne kire no ne ko programs no wo ka kire ne se na front jesa bolis manupos fo kusun fo manupos fo mukoto de nyina ya mo ya musisi mo nwene ho odobro na mo kire se ne abasa ga na oni Lumba na mo no some man carry and channel sell for just bodies asemuntia maybe to na hwe so obi kun ni muda asa no obi kun twempra wa api so da ana wo ka odobro ni asem twene sele abasa so oni Lumba awo ana Lumba atwempra ya ko be twia wo ka wo ba nya punishment wo ho ewi asesa wo ya de na sa de na bia to pen sa de no wa ya bi pen a entwe enunu obi ho
me samabo ashawo pen no bi bo ashawo me ko kaso ya ashawo ni oba bia ya ashawo sa da word ashawo ni sa da word ho kankan sa da word oba o kacha o yonko ba se be ne twe kankan atwa bia bon obia ya ashawo ni once ye di wo ya ashawo ni eti bon pass wo won court bia sa te bia ni mu sa te bia no won ko bi mu because ebetimi ato dodo ni aya no ebetimi ato ono ko na wale miensa sorry Lumba nko na wale mienu apu iso eti na wona ni hu no ebi ni nkofo kuma wo asiesie ebi ni nkofo kuma wo ana mudi ge natem se odobo ni afun se bodies na afun gija oba block kwa che maame no oni Lumba na mo no wo ka che ne se oba block che maame no asemuntia dia to odobo ni no ebetimi ato wo ye nipa ebetimi happen ada de be bi na mo je free girl no amuna mo be kro mam akose sewa nyo ne je ne bo nsa wo we bi o mo wo no ana won timi ka bi ncho odobo ni asomo nya na ye na bom asomo ni ko fokuma wo ahihye ntokuro mu ada nipa ne be wuo no na be pie ewi ase ususu kuru abone ma wonu Awurade susu de ma wo dwo ni abone Awurade dwere mo ne de ma de mo ya ga no odi Lumba na mo no mo ka so a nice girl ana de Lumba ewu a na mo onse do eti mo twega ne se ne abasa se na fo gija ga ne kwa babelo ache ma me no ole na ta mo no Lumba de ga no mo ka so babelo ache akoso se wa osimo ni ewu mo ye shame osimo afale mo so pa mo twitwi mo se mo nyale Baba si apu isu na modu obi ho nsam. Nipa na wo na yempa ne kwable no. Mo de ne ho nsam si apu isu na lumbo. Sa mu ye nyaatwem, mu ye hypocrite. Sa wa obi kuru ne wadada, wa wo kasa na acha odobroni no. Obi kuru ne wadada, wo obi kuru atwemprada, obi kuru diuda. Na sa wo twege ne sa yakobɔ ba ya wo kasa na onuma tie. Mu ye boni afo. Odobroni kwa na obi kuru adada. Odobroni kwa na obi kuru atwemprada. Oroba ni nkwa na obi kuna woda adada mo yesa adai ana mo yesa so obi kuna woda o apu iso da na wonni mo ho na wo ko dobenu aso yakobɔ be chia wo kase da onwuma tie wo be conference wo apu iso se wo fon dobenu we pa na chawo asama ka pa market on the wall da mo ya na etsan enkura sesam na mo ta apono so ye no mo nyale mo twetwe mo se o ta so mo ka obi ho nsam nipa na wo wuo no obi poka sese atutu na mo de ba si apu so mo di Lumba atam a hwene ire mo abasa akoso se wo de asema soma mo Lumba adobo le ka so okopre japade do pena de ko wu ko e de japade kwai wo ti wiase asia o fa japade nko ba bia o wo gine wiase ho a sa wiase bibi to a wo kwa he a wo de japade kwai e ya huhu die wo nya fine wo nya force ana no bia sa contestation chiro so nya japade wo de kwai wo na wu de japade sie no adai ena japade baba ne kuro o se japade be ma ni wu a wo de ohu wo hwe se wo kuru be wu ma na o fa japade no wo hwe se be ma de be wuo na da o si ye wafa wo de ohu ada adwen fi hye ni patirim sa adwen fi hye ni patirim titi ma mo je di ai so ni ku tu obobla wo ka sa o se wo kuru wu a japade ne one nkola ne dia na de wo nwuro be ma ne nkola ne mfa ada adwen fi hye mutirim sa na obi awu ni ensie no na mo Lumba ne yire mo basa muna makoma no muna makoma ko sese wa mi bisa mo oh too much mo hwe yi wate na mo hu bibi yi ana mo fight mama me no mo fight mama we obo ni o hye kona mo hye kona be mu Lumba de hye kona mu Lumba odo ni hye kona mu oyi ni pie sa na yire no no na Lumba kwana wale do wa apu so e bia wale say 753 ane ma no tenten akọ kan no ma no tenten no akọ kan no Lumba asa na mo beka Lumba kwa mi so wa wale be 10 esa say wo word no
do pe biara betwe na blabo yakobo so do bia pa ma no obi wa pi so okunu asese o twempra obi wa pi so okunu awale so de mpra fo ba mi ensa ka ni kunu oba ba si awale mi ensa munni mo she odo no anya modai gara mo fele no ho asem ntia esase no ba wuo na hyaba ya no ashia ba ya no Lumba kwada awale mi enu api so Mungu bida. Adai dena moje. Adena moje fi odoblo ni ne ma ho. Adai. Lumba kuna no bia o. Lumba kuna atwempra. Lumba kuna so adai ni ba bia wale nsunsia wotwe awa api so. Munim. Bible so do bia pa ma do bia pa bia ya ope. It's up to you. Odo bia pa ma no. Le ba bo no ye. Obi okun so ne mprefo a e woni kuranti kwanya bi na okukura onim. Se ye di ni gile no. Ano waka hwowachi. Hwowachi enko hwo obi achi. Hwowachi enko hwo obi achi. Na lumba wu ama lumba ahye ye sei. Na mo twene se ne ba so se ade on pe na mo ide ye no no. Adai. Mama kwa mako se wa. Ya kenka wola, mano mako jina ho. Mko munde de be kenka wolu kra no. Mko amu hu de be kenka no. Adai, mko mi hu de be kenka nchira mo. Akuze se o tina se. Abi o tini kuna se. Eno so munim. Abi o tini kuna se, ni ku ye no ti ase. Luma kwa da wale dodo. Luma kwa no bia o. Ana ko yefo su kwate na ka mo be pe bia di na manya ni na ahyem saa. Odobro ni awe ne mo. So ya abruwo, o ya katesi o ne nansuso, na afro atia guo, lumba so ono ana no pe. Ono ana no pe oyini pie wa fana che tokrom. Oyini mo bia wo say lumba ile nie. Adai. Shame on you, shame on you. Adai na ma fale saa. Meni lumba ka shame on so. When I sama na be sole, ne sama be sole, na mo do no mo na mbaye. Adie. Chede wadwe mame e wo comment section. How you Penyah Block Media.